نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام از تلویزیون سیمای شهری پنجکند منظورتان است. السلام علیکم. با مقصد شناسایی با جریان کارهای سازندگی آبادانی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، معاون یکم رئیس ولایت سوخت خلخیدر و رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از چند انشاءها دیدن نمودند. سال گذشته طبق دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مقصدی از نوسازی و تشکیل کارخانه و جایهای خالی کاری و جوابگو نمودن آنها به طلبات زمانی معاصر در جمهوری تاجیکستان از جمله در شهر پنجکند نیز یک قطار اقدام‌های آبادکاری عملی گردید. از جمله در نزد پارک اگراری تکنولوژی و اینواسیونی جمعیت سهامی کشادی معرفت پرور کارگاه دوزندگی از جانب رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند معظم خان انصاری با 100 جای کاری و با همه شرایط‌های زمانوی ساخته و با افتخار جشن 5500 سالگی سر از جانب پرزیدنت کشور به استفاده داده شد. با مقصد شناس کردیدن از رفت کارها در کارگاهی مذکور نیمه دوم سنه 15 اپریل معاون یکم رئیس ولایت سوخت خلخیدر و رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده به کارگاه دوزندگی معرفت پرور تشریف آوردند. ضمن تشریف معاون یکم رئیس ولایت و رئیس شهر پنجکند از سیخ‌های کارکردی محصولات میوه و سبزیجات، سیخ محصولات قنادی و سیخ دوزندگی که برای آماده نمودن لباس یگانه مکتبی کار خود را آغاز نموده است شناس کردیدند. مورد و ذکر است که پارک اگراری تکنولوژی و اینواسیونی جمعیت سهامی کشادی معرفت پرور سیخ‌های نوی استحصالی و کارکردکنی را بخشیده به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان پناه مانده است. باعث خرسندی اهل سودان و دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان است که هنگام سفری خودشان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت در جشن 5500 سالگی سر از باستان در افتتاح مرکز تعلیمی استحصالی دانشکده آموزگاری تاجیکستان اشتراک کردند و این همه اهل استادان و دانشجویان را بلند کرد و همین را گفتنی هستند که در حقیقت در دور استقلالیت در 30 سال استقلالیت بیوسته با دستگیری پیشوای ملت دانشکده ما به درجه رشدی خیلی خوب آمده رسید و به همین خاطر ما اهل استادان و دانشجویان تصمیم گرفتیم که برای بنیاد باز چند انشاءاتی که بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولت عزیز ما بخشیده می شود چند انشاءات را با انجام رسانیم. این هم باشد پیش از همه آماده کردن شرایط خیلی خوبی تحصیل، یعنی که به استفاده دادنی زیاده از 85 کابینت ها و سیمخانه کاری، مرکزهای اطلاعاتی، مرکزهای تحصیلات فاصلوی و کتابخانه بزرگ الکترونی زیاده از 450 جای نشست با کامپیوترهای معاصر و آثارخانه دانشکده. کارگران سیخ دوزندگی از شرایط‌های براهمانده قناعتمند بوده منتداری خویش را چنین اظهار می‌دارند. من قرشیه و شرافت عدیحات آمدم. من اینجا آمده کار کردیم. انصاری به رحمت، پرزیدنت ما به رحمت، مهانه زنهای خانشینه اینجا کار قطعی تامین کردن. اینجا آمده کار کردیم. آیلی گرفتیم. من دخترای جوان را میاموزیم. اینهایم کار درستن آمده. من توصیه میکنم که زنهای خانشینا اینجا آمده هنر آموزند، صاحب کسب گردند. اینچنین از رفت کارها در سیخ قنادی بالذات واقع در کوچه لایق شیرلی در تهخانه بینای اداره کشاورزی، مهمانخانه زرفشان و کارگاه دوزندگی لباسهای مکتبی شعبه معارف شهر پنجکند در کوچه لایق شیرلی که در آشیانه دوم مهمانخانه واقع است آشنا گردیده و با مقصد بهتر نمودن رفت کارها
یک قطار دستور سپارش ها دادند. باید گفت که مهمانخانه زرافشان یکی از بهترین مهمانخانه در شهر پنجکین بوده. اون با تمام شرایط آماده است میزاجان را برای استراحت قبول نماید. من با بایر نوبت راه بلدی سعید همراه بخونیم. ما طولی چند وقت است که در این مهمانخانه زرافشان استقامت داریم. ما از خدمت رسانی این مهمانخانه خیلی قناعتمند هستیم. با کارمندان همین مهمانخانه بردباری، سلامتی و برای کارو خواهانیم. این عملهای صاحبکاران تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بیشتر گردیده و کارخانه‌های استحصالی شهر دهاتی پنجکین فعالیت خویش را بیش از هر وقت جانناک براه مانده. بهر در سطح بلند خدمت نمودن به اهالی و برای آبادانی کشور خود تاجیکستان حصه گذاری می نمایند. رئیس شهری پنجکین عبدالخالق خالقزاده در جماعت دهاتی لایق شرالی با متصدیان ساحه کشاورزی، راهبران جماعت‌های دهات، مسئولان دیگر ساختارها ملاقات نمود که در آن چند مسئله مهم مورد محاکمه و خلاصه‌براری قرار گرفتند. با ادامه موضوع توجه نمایید. وابسته به نقشه کاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق با ساکنان جماعت دهاتی لایق شرالی ملاقات انجام داد که در آن نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت باباجان دامولویف، کارمندان ساحه کشاورزی و مسئولان جماعت‌های دهاتی سوچیدن اماندار و یاری شرکت نمودند. خالقزاده عبدالخالق نخست عرض شکایت و درخواست و پیشنهادهای مردم را شنیده برای اجرای آنها در چارچوب قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان مسئولان را وظیفه‌دار ساخت. در ملاقات مسئله کشتکاری بهاری علاهیده و جدی محاکمه شده، کمبودی‌ها و عامل‌های جای داشتن آنها تاکید گردید. تامین نقشه کشتکارتاش نیز مورد گفتگو قرار گرفت و وظیفه گذاشته شد که نقشه این زراعت تکنیکی باید سر وقت تامین گردد، زیرا عملی شدن امنیت عضوقواری مملکت این هدف استراتژیک کشور در بسیار موارد از آن وابسته باشد که دهقانان نسبت کشت و پرورش این زراعت تکنیکی تا کجا مسئولیت احساس می‌نمایند. همزمان استفاده عاقلانه زمین‌های نزد حولگی و زمین‌های پرزنتی نیز در این سمت باید در مرکز توجه قرار داشته باشد، گفت رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق. اجرای نقشه دعوتی بهاری جوانان به صف قوای مسلحه جمهوری تاجیکستان این مسئله مهم در ملاقات علاهیده محاکمه گردید. برای تامین نقشه معین شده تدبیرها اندیشیده شده باشند هم، ولی هستند جوانان و والدان آنها که نسبت این مسئله بی‌طرفی ظاهر می‌نمایند. ملاقات را رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق جنببست نموده مسئولان را وظیفه‌دار نمود که نسبت اجرای وظیفه خدمتی مسئولیت احساس نمایند و فراموش نسازند که مردم در بسیار موارد به هر یک راهبر، هر یک خدمتچی دولتی از روی همین چینل، یعنی حس درک مسئولیتش در نزد خلق بها می‌دهند. طبق نقشه چاره‌بینی‌های شعبه کاربازانان و اویله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین در جماعت دهاتی سوچینه با اشتراک نماینده کمیته کاربازانان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محبوبه عظیمووا ملاقات دایر گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاران ما. در ملاقات نماینده‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، وزارت عدلیه، فعال زنان، ساکنان از جماعت دهات سوچینه اشتراک داشتند. ملاقات را مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر دوستزاده افضلشاه افتتاح نمود. سپس نماینده کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عظیم و محبوبه در برآمدش از دستاوردهای 30 سال استقلالیت، نتیجه وحدت و یکدلی خلق، استفاده ثمرناک زمین، تطبیق قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، پاشخوری عائله‌ها حرف زده قید کرد که در تطبیق این قانون همه ما و شما مسئول هستیم، زیرا این قانون از 3 نهاد زیر زنجیر پیوست دارد، یعنی عائله، مؤسسه های تعلیمی و جامعه. امروز دیگه متاسفانه وقتی که اگر یگان کودک نابالغ مثلا جنایت صادر میکنه، عائله در سر مکتب میپرتوید، مکتب در سر عائله میپرتوید و جامعه خودش یک کنار میگیرد. لیکن در تطبیق این قانون همه ما و شما مسئول هستیم، زیرا که از عائله سالم جامعه سالم سرچشمه میگیرد و ببینید در جنبست سال 2020 10,546 عدد عائله ها از همدیگر پاش خوردند. گرچه که ما با افتخار میگیم که اولین مرتبه در سطح جمهوری تاجیکستان
1946 عدد اویلاها کم نسبت همین دوره سال 2019 به خرج گرفته شده باشند هم ولی این ما خرسند کرده نمیتواند. شما با فکت با دلیل با رقمی من نامبر کرده نظر افکنید بیایید 546 عددش هم میپرتید 10,000 اویله از همدیگر پاش خورده است. اگر یک نفری کودک باشه در این اویله 10,000 کودک، اگر دو نفری کودک باشه 20,000 کودک یا از مهر پدری به نصیب مانده است یا از مهر مادری و کودک یا از پدرش این کودک رو نفرت دارن یا از مادرشان نفرت دارن. به کدام خاطر؟ برای چی پدر و مادر همه اویله داشته نتونستند؟ کودکان بیگناه در چارچوب زندگی حیران ماندند. مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر دوستاده افضلشاه در ملاقات قید کرد که ما باید ثبات معنوی را بین جوانان تامین نماییم. در زمان اوج برخوردها ظهور گروه‌های تندرو فرزندان زیرک و دانا و سالم را به وایه رسانیم. حالی ما تنها اطراف زندگی کردن اویله بنیاد کردن اینقدر کمبودی ها داریم، اینقدر اطراف این چیزا ما صحبت میکنیم. پس فکر کنید که برای اویله دولت تنج و امانی نگه داشتن از خطرهای بیرونه چندقدر زحمتهای دیگه چیکار میکنه؟ طلب. اکثریت حیات زندگی ما و شما از مهاجرت مهنتی سرچشمه میگیرن. باید فکر کرد که این فرزندانی که در اینجا تعلیم میگیرن باید که با وایه رسن خوبتر و بهتر و اون فرزندانی که در مهاجرت مهنتی قرار دارند باید که بیا تنج و امنی ثبات یکم گروه ها به شامل نشده زندگی کنه با وطن پیش پدر و مادر را برد. برای چی بگو میگم؟ تهدید و خطر هر لحظه بالای تمام خلقیت ملت ها وجود دارد. این تاریخ اثبات کرده است. لیکن امروز هم گروه های زیادی وجود دارند در جامعه جهانی که برای به دست آوردن منفعت پول و مال تجاوز بالای دیگر خلقیت های بالای تقدیر دیگر مردم کار میکنند. هر پدر و مادر باید که امروز اندیشه کرده برای به وایه رساندن یک نسل خوب، یک فرزند سالم باید که کوشش نماید. فرزندایی که مهاجرت مهنتی دا بودن در تعلیم و تربیه غیر قانونی دینی و به گروه ها شامل شدن در همه اطراف ها تا این 30 ساله ما صحبت میکردیم لیکن اهمیت ندادیم فرزندان ما و شما امروز پشت انمی سرحدات دولت ملت در امروز فشار برای تقدیر خود پدر و مادرش میکنند. نماینده وزارت عدلیه اسای و دلفوزه در مسئله خشونت خانوادگی، پاشخوری اویله‌ها، تقسیم مال و ملک، عهده‌داری‌های والدان پس از پاشخوری اویله‌ها، کودکان و نورسان نقصان‌های گوناگون روانی و جسمانی داشته حرف زده قید کرد که محک اساسی جامعه سالم را اویله سالم تشکیل می‌دهد. پنجکل یک مرکزی برای کودکان معیوب شده شدگی نامش رخشان. این مرکز اینقدر مرکزی بزرگ است باور کنید تمام همین کودکایی که امروز معیوبیت دارن همین مرکز و آغوشش گرفته است. لیکن وقت از اونی که من یک روز به صفت مهمان همون مرکز رو تکلیف کردن وقتی که کودکای دیدن باور کنید اشک از چشمانم جاری شد. نخود ما همین قدر بیرحم باشیم که به خاطر چی همین دختری خواهری خودمون دختری دادری خودمون با همدیگر می آوریم و خیش و تبار اویله بنیاد بکنیم لیکن ندانیم که عاقبتی همین مقصد و مرام ما چی میشده باشه. تمام عمر همون مرد و زن از پس همون کودکی که امروز معیوب است عذاب میکشند. مدیر بخش کار با جوانان و ورزش شهر پنجکن بابای فیروز در ملاقات سبب‌های اجرا نکردن نقشه دعوت به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان را شرح داده گفت که ما جوانان آینده سازان ملت باید توجه بیشتر به دانش اندازی دانستن زبان‌ها داشته باشیم و بهر سازندگی و آبادی کشور سهم گذاریم. همزمان امام خطیب مسجد جماعت دهات سوجینه درباره طلاق و غیرقانونی اجرا کردن مراسم نکاح مسلمانی طلبات‌های آن سخن راند. رئیس جماعت دهات سوجینه در فرجام این ملاقات سودمند به تشکیل کنندگان اظهار سپاس نمود.
рафти корҳои саҳроӣ баҳорӣ дар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоатҳои деҳотӣ халифа ҳасан ва сӯҷина дар гузориши дигари барномаи иттилоотии пайғом манзури шумо мегардад. дар саҳроҳои хоҷагоҳии деҳқонии ҷамоатҳои деҳоти халифа ҳасан ва сӯҷина набзи меҳнати илҳомбахш бо бахси рӯёндани ҳосили фаровон ҷӯш мезананд. деҳқонони хоҷагоҳии деҳқонӣ аз ҷумла саҳмдорони хоҷагии деҳқонии исмоилҷон маҳмадиев дар ин раванд азму талоши зиёд намуда бо истифода аз обу ҳавои офтобӣ ба кишти картошка машғуланд. Зиёб Хайрулло, ман хоҷагии деҳқонии Исмоилҷон Муҳаммадиев 27.5 гектар нақша дорем. Ҳозир 12 гектараш шинонем. Оянда бо худо хад бо манами дусерезва бо мондагиша шинонда плана мекунем. маъракии кишти картошка дар хоҷагии деҳқонии навбаҳори ҷамоат деҳоти сӯҷина низ муташаккилона идома дошт. инҷо ҳамзамон бо истифода аз техника заминҳоро шудгор ва ба кишт омода менамуданд. суҳбати мо бо раиси хоҷагӣ Шӯҳрат Анваров ҳаминҷо сурат гирифт. нақшаи картошка инҷа кор доштем, картошка кори сар шуд. мо план дорем, ҳами 40 гектар нақша дорем. ауз нақша 15 гектараш иҷро кардем. худо хоҳад ма ҳамин рӯзои наздик ва плана буд мекунем. картошкаи сорти Аладдин афғончи овора будем. мана саҳмдоро ҳама кори дост. худо хоҳад рӯзои наздик плана буд кара иҷро мекунем. плана буд мекунем. من قاسم شریفعلی سردار خواجه دیقانی حاجی شریف در میدان 40 ساعته کشک کاشیدم. کشک سرخ الیت رسی است که خدا خواهد امسال حاصل فراوان به دست میاریم. дар хоҷагии деҳқонии навбаҳории ҷамоат деҳоти сӯҷина баъди коркарду истифодаи заминҳои бекорхобида боғ бунёд намуданд ки ҳар ниҳолаш имрӯз сарсабз гардида аз меҳнати пурмаҳсулу азму соботи онҳо дарак медиҳад. 9 гектар замина боғи нав кардем. ин худо хоҳад 30 солагӣ ба туҳфа мешавад. инҷа ҳар хел намуд дарахтҳо ҳаст. себ, чормағз, бодом, гилос, нок, ҳар чӣ хел дарахтҳо боғ ба шинондагӣ. худо хоҳад боғҳои нағз мешуд. боиси дастгирист ки ҳоло инҷо ба масъалаи парвариши токзор низ таваҷҷӯҳ зиёд асту. дар ин бобат заҳмати токпарвари соҳибтаҷриба ҳоҷи бобозиёев бештар ба назар мерасад. ба хоҷагии моҳон токпарвариам ба роҳ монда шуд. ман инҷа ба соҳибкор Зиёев ҳоҷи бобо 25 сотиқ замин ба токпарвари роҳ монда. ман 12 намуди ток шинондан шурӯъ карда ба технологияш кати. инҷа тойфи, ҳусайни, кишмиш, мерседеси ҳарчи 12 намуд ангура мана ангурзор карда. кишти картошка, ташкили боғ ва бунёди токзорҳо ки боло аз хусусаш сухан рафт, бор дигар далел буда метавонад ки деҳқонони панҷагентӣ барои таъмини амнияти озиқвории мамлакат бетараф набуданду имрӯз ҳам бетараф нестанд. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. ҷараёни кишту парвариши картошка дар хоҷагиҳои деҳқонии шаҳру деҳоти Панҷакент дар як ҷиласа бо иштироки намояндаи раёсати кишоварзии вилояти Суғд Бобоҷон Домулоев мавриди муҳокима қарор гирифт. вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дурнамои майдони кишти картошкаро дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ барои солҳои 2020-2021 зиёд ба нақша гирифта, нақшаи онро барои ҳар як шаҳру ноҳияҳо муайян намудааст. бо мақсади шинос гардидан аз рафти иҷрои нақшаи дурнамоии кишти картошка дар хоҷагиҳои шаҳру деҳоти Панҷакент, намояндаи раёсати кишоварзии вилояти Суғд Бобоҷон Домулоев ба шаҳри Панҷакент ташриф овардаву дар маҷлиси ҳамҷоии худ бо муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Сафарзода Муҳаммад Содир, бо раисони ҷамоатҳо ва маҳалҳо ва масъулини соҳаи кишоварзии шаҳри деҳоти Панҷакент аз натиҷаи санҷиши серӯзаи худ дар моҳи апрел сухан гуфт. дар маҷлис аз ҷумла Бобоҷон Домулоев ба раисони ҷамоатҳои Сараз, Моғиён, Чинор, Шин ва Рӯдакиву Вору барои иҷрои нақшаи 15-рӯзаи дурнамои кишти картошка миннатдорӣ баён намуд. дар навбати худ барои иҷро накардани нақшаи 15-рӯзаи кишти картошка раисон ва масъулини соҳаро айбдор намудаву барои ислоҳ намудани эшон гуфта шуд ки ситоди доиму амалкунандаи сайёри бегоҳирӯзӣ ташкил ва ба таври доимӣ амал намояд. маврид ба зикр аст ки сабаби асосии иҷро нагардидани нақша ин агар шароити номусоиди обу ҳаво бошад, ҳамзамон аз ҷониби ҷамоатҳои Амондара, Ёрӣ, Лоиқ Шералӣ,
خنک-نظری نمودن و از پی اجرای نقشه نگردیدن گفته شد. اینچنین از جانب خواجگی‌های انفرادی اجرا نگردیدن این نقشه مسئولین را به تشویش آورده و قید گردید که این از جانب متخصصان ساحه کشاورزی زمینسازی جماعت‌ها تفتیشات برده و به تنظیم درآورده شود. گزارش مرتبه رحمانова و اسماعیل جان خالوف برای برنامه اطلاعاتی پیغام. бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар робита ба иҷрои фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 31 январи соли 2020 дар бораи 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ва эълон гардидани солҳои 2018-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 чорабиниҳои гуногун баргузор мегарданд. гузориши хабарнигорони мо дар ин бора. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 омӯзгорони вазидаву соҳибтаҷриба кам нестанд. Мирбобоева Зеби аз зумраи омӯзгорони серкору навоварест ки баҳри пешбурди таълим дар муассиса саҳми босазо мегузорад. бахшида ба рӯзи саломатӣ ва ба пешвози 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар робита ба иҷрои фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф муаллима бо хонандагони синфи 5 чорабинии базми гулҳо доир намуд. дар айёми баҳори гулбадомон дар саҳни муассиса дар табиати зебо чорабинӣ бо шукӯҳ гузаронида шуд. хонандагон дар васфи гул суруду шеърҳоро пешкаш карда доир ба гиёҳҳои шифобахш маълумотҳои муфид доданд. аёниятҳо вобаста ба мавзӯи чорабинӣ омода карда буданд. таби иштирокчиёни чорабиниро рақсҳои наврасон бо либосҳои рамзи баҳор болида гардонидаанд. имрӯз замоне фаро расидааст ки муносибати одамон ба табиат ва саломатии худ ранги дигар гирад, зеро ҳифзи муҳити зист яке аз масъалаҳои глобалии сайёраи мост. табиат ҳусни замин аст, мо бояд якҷоя онро муҳофизат намоем. мақсади мо низ аз баргузории базми гулҳо ин аст ки тарзи ҳаёти солимро байни хонандагон тарғиб намуда онҳоро зебоипараст гардонем, гуфт дар баромадаш ташкилкунандаи чорабинӣ муаллимаи варзида Мирбобоева Зеби. чорабинии базми гулҳоро директори муассиса ҷамъбас намуд. яке аз омӯзгорони пуртаҷриба бо ҳамроҳии шогирдони худ Мирбобоева Зебиҷон як чорабинии ҷолибе омода карданд бо номи базми гулҳо ки хеле хотирмону ҷолиб гузашт. ман аз номи маъмурияти мактаб ба муаллимаи азиз изҳори миннатдорӣ баён карда ба кору фаъолияташон бурдбориҳо таманно дорам. бас ки дар бӯстон аз ҷаннат асар дорад баҳор, ҷомае ҳамчун пари тӯтӣ ба бар дорад баҳор. дам ба дам оинасон дар ишратоботи чаман, шоҳиди гулҳои рангин ҷилвагар дорад баҳор. ҳамзамон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 ҳафтаи технология бо гузарондани дарсҳои кушод, озмунҳо ва чорабиниҳои берунасинфӣ хотирмон гузашт. роҳбари иттиҳодияи методии фанни технология Баҳриддинова Рудоба дар ҷараёни ҳафта чорабинии фарҳангӣ ҳунар симу зарастро баргузор намуд. дар он гулдухтарон шеъру гуфторҳоро доир ба ҳунару ҳунармандӣ қироат намуда маҳорати сурудхонӣ, рақсиданро низ нишон доданд. ҳамзамон дар чорабинӣ дастранҷи хонандагон ба намоиш гузошта шуда буд. дар он мо намунаҳои ҳунарҳои қадимаи ниёгонамонро мушоҳида намудем. иштирокчиён дар рафти чорабинӣ бо пешкаши саҳначаи ҳаҷвии озмуни соҳибҷамол таби ҳамагонро болида гардониданд. намоиши маросимҳои тоҷикон, либосҳои миллӣ ва ҳозиразамон низ хеле ҷолиб буданд. бояд қайд кард ки дар муассиса хонандагон аз оилаҳои ҳунарманд кам нестанд ва эҳёи ҳунарҳои миллиамон саҳм мегузоранд. маҳфили дастони моҳир дар муассиса солиёни зиёдест амал мекунад ва хонандагони ҳунарманду бомаҳорат ба он ҷалб гардиданд. барои он ки намунаҳои мероси фарҳанги ниёгон аз байн нараванд, насли имрӯз бояд ҷиҳати ҳифз, рушд ва эҳёи он саҳмгузор бошанд.
чорабинии берунасинфӣ дар доираи ҳафтаи технология барои хонандагон як дарси ибратбахш дар роҳи омӯзиши ҳунар буд. Директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 Ҳамида Ҳабибова ва ҷонишини директор оид ба тарбия Нарзиф Ҷанобил дар фарҷоми чорабинӣ қайд карданд, ки мо бо хонандагони соҳибҳунари муассисаамон ифтихор мекунем ва бовар дорем, ки онҳо оянда ҳунарҳои мардумиро ривоҷ дода арҷгузори анъанаҳои қадимаи ниёгон мегарданд. Чорабинии берунасинфӣ дар доираи ҳафтаи технология барои хонандагон як дарси ибратбахш дар роҳи омӯзиши ҳунар буд. Барномаҳои алоҳида аз ин чорабиниҳо намоиш дода мешаванд. дар шӯъбаи маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи ташкилоти ибтидоии собиқадорон баргузор гардид. Хабарнигоронамон гузориш медиҳанд. вобаста ба нақшаи кории шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳр дар ташкилотҳои ибтидоӣ маҷлисҳои ҳисоботиву интихоботӣ баргузор шуда истоданд. Дар ҳамин асос дар бинои шӯъбаи маориф ҷаласаи ташкилоти ибтидоии собиқадорон баргузор шуд. раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент Облоқул Ризоев ҷаласаро ифтитоҳ намуд. раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шӯъбаи маориф Барно Ашӯрова оиди фаъолияти ташкилоти ибтидоӣ баромад кард. боиси ифтихору сарфарозист, ки бо шарофати ташаббусҳои бевоситаи пешвои миллат президенти кишвар Имомалӣ Раҳмон соли 2020 иншоотҳои зиёди фароғатию варзишӣ ва маишӣ, истеҳсолот, биноҳои истиқоматӣ, мактабҳо, муассисаҳои тиббӣ, шифохонаву нақлу роҳҳо ва ғайра сохта ба истифода дода шуданд. роҳбари давлат нисбати соҳаи маъруф, ки соҳаи тақдирсоз аст, ҳамавақт таваҷҷӯҳи зиёде доранд. соли гузашта дар кишвар 137 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ибтидоӣ, миёнаи касбӣ ва синфхонаҳои иловагӣ барои 63 000 ҷои нишаст бунёд ва ба истифода супорида шуданд. мо барои беҳтар кардани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот бояд тамоми шароити заруриро муҳайё карда, дар ин раванд масъулияти падару модар, аҳли ҷомеа ва омӯзгоронро боз ҳам баланд бардорем. аз рӯи масъалаи муҳокимашуда чанд нафар собиқадорони шӯъбаи маориф андешаҳои худро аз фаъолияти ташкилоти ибтидоӣ баён намуданд. ҳамин хабарнома ба дасти ман расид. аввалин сухане ки сухани президент пирони рӯзгордида ва дар обу оташи зиндагӣ обутоб ёфта давлати сари мо мебошад. дигар ягон чизи дигар лозим нест. ҳамин хел баҳое ки президенти муҳтарам нисбати собиқадорон гуфтаанд, ин барои мо як давлат аст. аз ин худаш маълум аст ки ҳамин давлати мо барои меҳнати фидокоронаи собиқадорон ро ба ҳисоб гирифта, ба инобат гирифта, барои онҳо тамоми шароитҳоро муҳайё карда. миннатдории худамро ба ҷаноби олӣ, ба роҳбарони вилоят, ба роҳбарони шаҳр, шӯъбаи маориф, махсусан ба роҳбари собиқадорони ҷангу меҳнати шӯъбаи маориф Ашӯрова баён кардем. мо дар арифи 30-солагии ҷашнгирии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем. агар ба ҳамин раванди таърих нигоҳ кунем, дар музаффариятҳои ин ҷашни тиллоӣ хидмати шумоён, омӯзгорон, собиқадорони ҷангу меҳнат хеле калон аст. зеро маънавиёт беҳтарин сарвати инсон аст. дар тарбияи насли наврас одами нек хизмати босазо кардед. ман собиқадори меҳнат мардон ва барно дар мактаби таҳсилоти миёнаи рақами 71 кор ва фаъолият карда истодаам. ба муҳлати 50 сол боз ба таълиму тарбияи насли наврас машғул ҳастам. мо омӯзгорон барои беҳтар кардани самту сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот бояд тамоми шароитҳои заруриро муҳайё карда, дар ин раванд масъулияти падару модар, аҳли ҷомеа ва омӯзгоронро боз ҳам дурусттар ба роҳ менамоем.
و ما سابقه‌داران مهنت از پیام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روح تازه گرفته سخنهای آن کس را پیشه کاری خود می‌دانیم. سرمتخصص شعبه معارف علیشیر مطربوف در برآمد خود به سابقه‌داران ساحه برای همکاری اظهار سپاس نموده آنها را باور کنانید که رهبریت شعبه معارف فعالیت سازمان ابتدایی را منبتاً در مرکز توجه قرار داده با استفاده از خردترین امکانیت اقدام و تشبس‌های آنها را دستگیری می‌نماید. خود همان روز رهبریت تشکیلات ابتدایی و چند نفر فعالان سابقه‌داران مهنت بابا رجبوف نماز، نرزیف خدایقو، بابای سپان را عیادت نموده آنها را با ماه مبارک رمضان شادباش نمودند. گزارش دلشاد حلیمова و طلبشاه تاشف. برنامه را ادامه می‌دهیم. با مقصد بهتر نمودن آموزش زبان‌های خارجی از جمله زبان روسی در شعبه معارف پیوسته تدبیرها اندیشیده می‌شوند. گزارش ما علاقمند به این موضوع از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 دهه قاصر جماعت دهاتی لایق شرلی آماده شده است. در زمان جهانی شوی آموزش زبان‌های خارجی مخصوصاً روسی و انگلیسی به تدریج وسعت یافته یک از واسطه‌های رشد باثبات همکاری‌ها میان کشورهای دنیا به حساب می‌روند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 دهه قیصر جماعت دهاتی لایق شرلی سمینار زبان روسی برابری مشاوره شعبه معارف زرینه سلطان و برگزار شد. نخست آموزگار شامراد و مهرنیسا با خوانندگان صنف 4B درس خود را با سوال و جواب آغاز کرد. Какое время изображено на картине? Пожалуйста. Пришла весна, солнце ярче светит, ласточки летают, бабочки разноцветные вокруг летают, деревья расцветают, травы зеленеют и цветы распускаются. خوانندگان با استفاده از کتاب متنی وابسته به یک از حصه‌های نطق ظرف را به خطا مطالعه نمودند. در صنف 6G آموزگار بنفشه بابای و موضوع نو خورپشتک را گذاشت. خوانندگان به 3 گروه جدا شده بودند و راهبران هر یک گروه ها معلومات ها دادند. Наша группа называется тюльпан. Нарядилась все тюльпаны в разноцветные кафтаны, и у каждого наряд очень ярок и богат. Наша группа называется подснежник. Подснежник – это первый цветок весны. Маленький подснежник вышел в первый раз. В новом синем платье людям на показ. Наша группа называется фиалка. Фиалочка душистая, с весной расцвела, ароматом нежным весь лес заполнила она. در رفت درس خوانندگان 12 اپریل که روز کیهانوردان بود یادآور شدند. Кто первый космонавт в мире, ребята? Звездочек, пожалуйста. Первый космонавт в мире Юрий Алексеевич Гагарин. Юрий Алексеевич Гагарин. А когда он полетел на космос? Кто ответит, ребята? Пожалуйста, Ануша. 12 апреля 1961 году на космическом корабле «Восток». На космическом корабле «Восток». Молодцы, мои хорошие. آموزگاری با تجربه دبستان مذکور انزورات ایوز و با خوانندگان صنف‌های بالایی کنفرانسی ادبی بخشیده به ایجادات Лермонтов را گذرانید. Лермонтов – это имя мы повторяем с бесконечной любовью, с восторгом и изумлением перед его творениями. Мы узнаем в нем поэта русского, народного, в высшем и благороднейшем значении этого слова. Я не хочу, чтобы свет знал мою таинственную повесть, как я любил, за что страдал, тому судя лишь Бог за свет. Спеша на север издалека, из теплых и чужих сторон, тебе, Казбек, остров Востока, принес я странный свой поклон. Отец, отец, оставь угрозы, свою Тамару не брони, я плачу ведь эти слезы, уже не первые они. Напрасно жениха толпою запешат сюда из дальних мест, немало у Грузии небес, а мне не быть нечежную. در خاتمه سمینار مشاور شعبه معارف زرینه سلطان و برای تشکیل چاره‌بینی
миннатдорӣ баён намуд. ёдовар мешавем ки барномаи алоҳида аз муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 6 деҳаи ғӯсар ҷамоати деҳоти лоиқширалӣ рӯзҳои наздик ба пуррагӣ намоиш дода мешавад. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Хаём Ҷураев. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. Барои ҳар яки шумо танзиятиву хонободиро хоҳонем. Хайр.